Usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Preston Tensong, haba ajengkran ha kejengelang pedang buram yau MLA Karam Berajengam konstituensi Syakaseng NPP, ulaong baki kiwe kiseng sain pertai ki dom bahaya kaseng NPP. Namar kejengwan penyaso, jong ki laingut ki MLA na kaseng Kongres. Syu ulaong rubah kaseng NPP, kadang ya biteng man pedang ya shibun ki parlok MLA ki bansa penyaso Syak NPP hakini kita yau ki bandangwan. Kajing kamba ke NPP keterwasan kelur, banwan yang election na ke NPP, keritang kenia kena red, bat ngim dan por banya side bat banyania, laong ubak Preston. Sejauh bahawat senutuk baklaru, nama ki kandidat, ki parti ki baper, mentah kabaki kedau ki kolong bet ya ke NPP, ki dom, ki serai, ki snosi, banyo i ba ikong amprin, banyo i ba lang, banyo i ya ba kimfa bagi wan join sya ka parti NPP. Ngan sio tu ya pi hakan katayo mentah ba kaban wanu ngin na ya pediang susu ya ki perlok MLA ki man join bat ni. Dan nak kata mo pi sit hem ma ka mensim jo pi bantre sitom met bat mensim bangin yo ya ka jinjob ka bat don burom kamtam na ka constituency jong pi. Ken mau ba kiwe ki parti ki dom ha ye ki lai kli ki konferensi ka benengkong ka jong ki kong amprin ka bengi ong ka Shillong East ka baar ka jong balang rapsang ka bengi ong ka Shillong West bat kumju ka balai ka Rambrai Jengam constituency balai namar ba ki babun ba ki parti ki ba kro ya ki ba ki join sa ka parti ka jong ki nrei kini ki perlok laimut ha ka ba khadu ki ay ka rai banjoin syaka parti NPP. Kumta kindon ki babun ba ke baruan pensutu bakla. Yo i kukot kuwar. Don ki kenarit ki ong batruwa ka NPP sanklur sipahuklur. Hana nakabentaban wali yang election. Kata de kania ki kenarit. Kabangim don por banyasfat. Ngimdon por banyat tainia. Namar ubreu iman. Long tik kumutu bengi ong mursiang. Uba habu yung yusok kred jingkwa bang kabala-pala tenle kesekenti hano mio haba khadu upertai jipai ba jamu ko wat yalek sajan itu ding sok kred namaru bajeu bektang hi beklak tiak lah ban kelalendang ko bele ye bisa jago